I posima ljudi, danas ćemo igrati Minecraft, preživljavanje. Kada počnemo? Danas sam. Nije dan, idem pospavati. U ovoj epizodi ćemo graditi malu kućicu, ali kasnije ćemo graditi još. No mala kućica, ne znam koliko će biti, ali eto, spremio sam se. Evo, prespavamo, idemo da gradimo. Došla sam na lijepo mjesto, naše lijepo. Idemo čip opet. Ljudi, da li smo sviđao mjesto ovdje kraj malog jezera, jedan zombi. My God. Evo se skupim malo drve. Hajde počnemo. Ovo će da biti kuća, sam nastavljena ovdje. Creeper. Oh my God, ljudi. Ovaj kao sam sad prepao. Oh my God, nema se čujno. Nije mogao nešto drugo da pukne, baš ukraj mene možda. O, čao. Da budem igrao. Oh my God. Video, evo pa ne mogu da počnem. I onda igram muziku. Sada bi kako sekunda je falila za to. Četiri. Shut the fuck up. Koliko sam propao, nema se tvoj. 1, 2, 3, 4. Ko je bar nazvan? 2, 4, 1, 2, 3, 4. Full sam iron. Ovo sam se sad prepao, nemate i pojma. Znači ja toliko prepao. Pa da, još moć pada odlično. Sad ću nešto potvrti u maske. Hoće biti da početi. U sljedećem epizodu ćemo raditi farmu. Učka se jedan čest, jednu tečnicu i sve ću briti prozore. Ups, ne ću sve u 2 epizoda usrediti. Da, pitao, jao. Ovo malo nešto baga ovo. Ja hoću se kada da se okrenem, bravo, ne znam zašto. Točku da moram popraviti, Bravo. Tu. Dobro, to neću. Neću, to ću da jedno. Kako može da žena? Gdje je potnica da nam je jedan čest? Ovo čisto ti zaboravim sam postaviti. Hajde se da dam. Četiri postavim. Bravo. Sad tu ti je to se počeš.
staviti kabelsku, mene treba ovu, o mene treba ovu, pa mi aero ne treba, pa mi ovo ne treba, pa mi ovo, zemlju. Sada ćemo postaviti ovdje. Sad ću napraviti jedna vrata. A zašto ću ja vrata neka ne vrata? Da spečem. Ovdje je baš dosta zombija. Ajde, moram da snimim jedan tako. Vidite još baš moja kućica. Vidite da sve staviti tu. Vidite, bude se staviti krov. Nice. Cool. To mi je od slebovanja. Kažu. Ne. Postavimo krov i to će biti zračno. Ne. Ima sam uglja. I ovdje ugalj. Idem se to poče. Sam zagraditi ovdje. Da ne bi ušao neko. Će ovu čast namiti. Sam da bi ko ušao mi da budem izašao iz svijeta. Da bi kad budete ušao svijet. Eto. Izgledamo moje kućice male. Ovo ću ja sve urediti malo epizode. I ljudi, to je sve od ove epizode. Vidimo se sljedeće.